Пөлдер кәргөнне Шубашкарды халық сейін туслыгенне шүрденже Рашей жайынже хирарам санумында таяда пужима аморду ертнече. Онда шыржывын терлі кідезінже бұрнаган вунулда чываш хирараме худшыныче. Кыжалвара нации конгрессін хастарызем конкурса иге тапқырба иртерме балартынан пірремежі трак енре иртре. Пірремеш тапқырды омырдыва Красноармейский салыне Тури пилік район хирарыме едірне, шымірле, елі керлі жудай трак ен ятне хүділеме келзе шитріш. Кураганзембе хақ параганзене юрдашыба кетсейліне омырдушысем тималдан хойзем хадырлене чываш абачимы жібе сыйларыш. Кундах вері жүрбе пыслансаларать шыртан, чогот, шүхü, хуплу, хурангу клеші мардах бартны, пәрінден депри илердюллі де тутлы, пурне де хойзен хужалықенде юрвардан хадырлене. Түрезем астивзе хақпанымай келгуши арымен тербелік неде, тараватлын сыйлама біліне де, мінлеп жернене козықлын галасабаны неде шудайлеші. Иш кон олады тұрымыр, шамбалдатса жүрерімір, чекіне зарайынже билік кон қываларымыр, сүзіне, ұзлығы шыда білік көнгіш күрзабырымды. Мне валдан осталала бұл начываш хирарыме паянда полдарулық бейтеліндерет. Омырдыва худшынаганзем хойзем шихса етірлезе хадырлене балазембе куравра балаштардеш. Чуреде гарри пуган шитти, ача думдире, чываш наци кабырлығы беші буйша, кашни торыхан уйрымлығы зембур, пір-бірінден вренмелі деді бұнать. Омырду малала культуры шурден концерт залінде тасылчы. Сцена жинди уява трак енри Антонина Никанорова ерцебраган ушкан ушры. Унда намырдушызыне Анатолий Ухтияров Чуваш наци конгрессен вице-президенті бе Красноармейский район администрациян бушлығы Александр Кузнецов саламласа маттур болнышын мұхтарыш. Адяппагат бар, педе продукции туна тырыра. И жандатаны жоқ самын заданым. Хотя Красноармейский район, Тракен депір республика самый педек район был зада, республики бар, тырагасыва пильный район, где знай тохормыш бурым. Совет-союз, где вон 1 гектар, где тыра муза, поэтому 10 гектар, где шамбада тавдабуш, шаграт ваганзине и тавдабуш, керарымзине, междугезине пыжингаларым, подимбе пулнышравит, керарымзем, если дерцы дуза браттар. Хирарымзем пилік номинация мұртса асталықне пұр енлен кыдартырыш. Хойзембе тада келе жібе балаштардыш. Тванғалығын елы ергебе шихынны сене сынласа бадыш. Пулдарулық конкурсынде дұбышырыш. Түресем еткер періште яда едірне діргенден келіне Елена Шаровына. Үлттін алы яда Шымырле районне хүділеген Инна Тимофеевына бадыш. Тебел хуши Элекре Ольга Дубинина. Чываш ялі нелеме херле жудай хере Людмила Яковлева, Пулдарулық Шылгушевара, трак перештея Антонина Никанорова бұзадыжы. Антонина ба Людмила екешіде пірреміш вырына тұхрыш, еппен візем юба уйхенде Шубашкарда ердеген иккеміш тапқыра құтшынеш. Финалда тұбышас хастар жвашхирармесене балыртма, кәргүнетчен үттідірік сенжеде Шагынбек ымырдузе мертмелле. Чуваш енгіларым вали Марина Корягина, Зоя Яковлева.